Endi Xudoy aspanda ola qalam. Xudaydiq 18%, 100%, 95%, 100% en büyük kuş domalak. Qalam. 100% abileçilik havası var. Xudaydığı var 18%. Bizde 18% balans var. Bizim aramızda balans var. Ne kadar olsa abileçilik havasında balans var. Bu ne? Onu ayt qo'yim. Endi kimga kerak bilmayman. Xudaymen endi tuğanlarım bilen chiqar, Xudaydiqdan tuğanlarım bilen chiqar. Men o'zimni menga izlayman. En mıqti yerlerimde, en kuchli yerlerimde, en özüm yalnızlık adam retinde solay özümde ömrümden izleyeyim. Ben özümü şimdi bilmeyeyim kim kalayım. Bilmeyeyim. Mümkün Xudoy mümkün adamlar çiğip salıp seni solay kuchli qildirib sayt, mıqti qildirib sayt. Adam keremet qildirib sayt. Özmen özün, öz basmen ömür sürgiz qo'yat mümkün. Sağan ömür жазуын mıyına жазып beredi, жүрегіне, mıyına, canına. Сөйтіп ömür sürkedesin mümkün. Bilmeyim. Xudoy herkese özün 5%'ga izleydi. Bul. Öse veredi berrağın. Жарықтарды жинап, жаратып, осы әлемді ыстап, Құдайдың көрсетіп, тамақтан 18%-ға. Bir сөзбен айтқанда 18%-ға бәр жағынан өсе береді. Болды. Бәріміз 18%-ға өсе береміз. Әр кезде 18%-ға білмеймін. Кім қайда өседі, айтыр өседі. Bir sabak aladı, ömürden sabağın aladı. Oldu. Yes aladı. Oyanı gerek, yesti ciyi gerek mağan. Bilmeyim. Halde kim aytsa, men sen için kovalap жүрмін desen, men sen için jındıxanaga baram. Jındıxanada ikimiz bir ay jatamız. Sonda ikimiz bir-birimizge dәлелдейміз. Ben sana aytып тұрмын, sen men үшін қумайсың, sen өзің үшін қуасың. Dәрігерлер айтады, Xudayдың астында Xudayдықпен аумын.